Kita kataka o gurong. Ya ni. Sapad lang people. Atin ni babae nyo dito na ni. Babae mabuting kayo, diretso nyo ito. Subyan nyo, dakin yan Lloyd. Nang kabilam. Nang idiswam. Wala na, okay na yun. Bati. Ala iktatekan yan. Baka mabati. Gamin. Ala antoy ko nakito binyawat. Sa diretso nyo ito. Ste apo ti panagbiag iti kwa. Biag ti Lucano. Sila dawan gabutawan malamot. Kapapasalot, orang di ka kaduam. Karaw ka pala to. Uy, gore ka ti kadwa. Lot awan ti backup mo ta no maambos ka ta. Ganito mo, kanan alat nin paglublog. Lot, pastoy ka pila. Dumating na ang malala ni Polpa. Ito igid na lot, nagadum. Paigid na tagpaigid na kita. So ti biag apo ti Ilocano. Agala dati agurong. Nanti pagalalaan ta gurong ni Bakir. Agatul, lalay mo na. Oh, Magat ka. Dako magat dito ni. tingnan ti kabakiran dito. Oh. Oh, madamati training. Daloy? Ang nakadadobot. Oh, pidot ka ah. Oh. Nga nakita tayo po Ada. Ada kini kwa Jan Lloyd. Baka badikam Jan Lloyd. Nakita dahil. Suki-suk ko dito ini. Dah ada buning ta. Awan ita. Itugo mo tinito tay. Di ba inyo? Dito tayo. Ah, wait mo, itugo mo to. Uy, napagawa ko na panta, tugo mo ta. Ito lang aja. Ada kakautin na to tay. Ito lang. Basta tugot-tugo mo ito yung harapan. Kadwa na di chinelas mo. Niras mo eh. Okay na. Ikabawak man ken. Ito siya kaya yung tabo ni. Di na pala diniritso eh dini. Panapila linika og diritso ka dyan ha. Kasano kayo makaalat? Adong agurong ay. Awan na bakir unay nga talaga dito. Na strict ko ati di pa nagpakpakat ti ko banyas. Tanda na akong pagnaan. Ado ulig mit lang to.